Ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB haga kakandai trikno pra kala pelong da public hearing nak benta ban sengya ka karkhana dobilat thmai ka Shri Cement Limited haga jaka ka batib kum ka khara siang lum pershin ka baha ka shnong dai stong ka baha phapo ka ilaka nongkli East Giant Hills District ha ni ka public hearing lawan yang shimbenta shispa khat sangot ki brio bat baro ki dei ki belawan ban ajing kershan ya Shri Cement Limited ban seng ya ka te ka karkhana haidai stong na pedeng ki shispa khat sangot ladon sangot ki bala ajing kren halor ka runsan kentup uduloy ka ilaka nongkhli mana o suklan secretary ilaka ma fencing bare executive member ilaka ma Willingson suklan bat wahesh nong lum charngan ma remi shadam bat baro sangot ki pensngau ya ka jingkershan jongki ya ka jingwan ka te ka company hadai stong kani ka public hearing kala yat bait hapadeng ka jingpit ngor ban light na kinu ki jingjia Kam ki he yang ke ka jo ya perlu jing moti o yo bi yi jing i problem i wa i kam ki perlu sini ke dong ke snap ko man ke corner most of our state i ta ko ni dau i jo ni dau i be ni dau i ju isang te jo em ke di tu ji kamanu man i wa ku sprang kam tam hai ki ni go man the basic part of life kita kama gajang nang jing start neten ka kot kia kam te yoi kalat di kimita wan wo pungku i guru yang iwa im haga te ka saja ka jenjar ka dok wo ngi kang play skur di kon tila ten re ki jing snyau de kumwit tang ko dong i ten re hawa de hagar bar elaka wa kani ka set up yang ni ka cement plan ha kani ka thao yang to kani man ka gobi ni kala wow improve ya ka quality of life yang kibru wa expect you yero create ya kani ka employment kani pun ha kani ka unemployment ikunro yang wo de yang ka pure ki yang ka experience nyo kam nyo jam di tegawa ar ha kani ka dok wan ra go kejing saja mengiru pak pure di kondisi bono put kejing pure hawaman ki qualify online he has to be taking studies so on and so neten kang elka dari rai ha dorbar hadin upusan cengai daka komiti wa terwa sekedar bar hadin dia monjur lang wan ra ino cement plan lini ke kok hadin ipor tidak sama kok man affect ko dia kan air pollution wa chna ko bonjat i problem i nong chung chnong wa maya yang ke ilaka dan itian ya kan ke cement plan wan dia monjur lang daerah ilang kawan-kawan kisnong ko wa yewan ra lene ke ilaka le i di kubur wa persana de hadin kajing lain ki yang ki wahe yang ke elaka ki SPT committee te kate ki yom pu yang ki kon yang ke elaka de yo pun orlang te ini por de yo u yesiam kam ni hagri ke state yo penyo is nyao I vision yang I wa em kami ya kate ka wa ang di ke jingpu development kamu ka pathai kala kamu ka por kala dari India ora ko wi ku ga daman ka position to so ha ka partai ke GDP te ile being the most backward state and the poorest state in India and kani ka thau yang ile man ka corner most lawa ki guru dang dona ke na dong chedong miule ni jing siap ta kuai ke development bada hidu por le man concern ya ka jing penjot di kamariang kama ki le em ko ka advantages but the disadvantages te I concern ya kini kamon ukta ko ya ko pollution ka jing kaya ka mariang ka kendao ko ter di bu ya kini concern yang I cha ka jing tip yang ka company authority kamon usna ko ite measures yu yadan ini kamon em ite proper disposal of wastage di wastage na company human
cuman di daw yang dikilip di sam. The unity work company you comply ga we you fulfill ye de jing angnot yung upat ba nong chong chnong yang ke elaka. Kani to ka elaka issue to ka chnong ka issue yang ka one village ini yung ka any particular group kani to ke elaka issue. Udarat ki hadar par elaka the heni por hadini jing lai luti the penan orlang but yo ye public hearing yo pen yo is nyau yo yang i the unity wa kani ulai ko sikmat woman ke jing ku ya ikoni pa jam de elaka hai tu por le i preventive measures to biang upelaj ni one i jing tam ya ka environment ya ka penodokal air ki ki kendau teteh bu piyada ki bu yo tu man kam ngobo ulai ngayinya hani nagaliang yong ke ilaka i kam ka ilaka kam uamso i jingto yong ka ilaka hiwro ubi wan hani pensniaw pensaba wa support badikersan ya ni Sri Cement Limited awan i senibu hani thaw yong i jeni kersan halorim ninorim i kini ka thau ka yong i yu i ka khu blai bat the bo blai ya kita ki marpo khandau bo blai kita ki jing em ki wa pher na ki bit won ki elaka ki marpo khandau ki wa man ki wa hakmat bat ki wa em kam ki wa man number 1 hawro ki liang dena kita ki dau yu ngi to kani ka thau yang ito ko busa dem tam kamu klam chwai tu I member yang I were the klam chma pa I kam ka jingker khu bat ka kam ki jingbo yong blai ya ka ka thau ko yang I ki marpo khandau ki wo pordor henre hawo pai cha ka jinglong jing im yang I kam ki kon ki yang I lekar I wasa den na ki wasa den tam pa ki marpo khandau ki de perchang I pen em kam perchang I klong I bo I wan ra jing montoi I nrei tang na jing jot te kama elaka de pen chong bat de pen chong no rim ha jing ito we wan ra ya ka cement plant kani yuluti ngi wan ra ya ka roy ya ka pan wan ra le ya ka jing yo kam yo jamu pen kela ya ka ing lang sa lang yang ki kon ki nat yang ia po elaka yang ni nete daw I kam ke elaka dagi jing ya monjur bak ke jing ya railang wai kersan kurangi ya ke ne ke Sri Cement Limited wo one book hani datau ke elaka ke yang I kermeni daga jing koi yang kani ka factory bat bu le jing kepat awa hawan kini ka factory yo uyedai im to tang ka roy ka parndre uyeda ka de na kite ti wo penjot ni te wo pen pra ya ka mariang igi den ki prau ki do wa bagin ta ter de helor ka no rim I kam ke elaka kersan purangi ya ni ke Sri Cement Limited one bo one snaga ni ka thaw ni Ijing kwa ijing anut yang ya Amerika besar belai dan sabu de J1 ra de J priang yani ajing wan ra yang I apo yang ilaka o siap I jingkwa yang I aman kram ji he de swa yu siap wa ane thau yang I to o belai bu da em kam ni I we pengkelai kane kom tim pelat uri hajing yo yang akam duloi ikon kinat yang keraka boni jingkwa yang kibu lai ka I le skor hipor iwa biang tangwa ada guna jing mi jing yo dedong yang ni sedin temana yang I ne keraka I ni thau yang ikon inat yang keraka mani wasadin ete biang uro Tara to ang te ang alyo
Aqua le klam Sibon, hajinya klam yang iya po elaka artili snem, tenne kejew rakyatnya hearing ni minta yang limited, untuk weaponi sinan ni, juruti wau belai yarap ya lutiu, untuk ya ni jing semua, wa elaka semua. Naman le awak dari mana jingkerku di amikon yang ilka urawi. Sorry kwa ong lakama pendun. Koninat yang waduk sudah po ilka. De yuluti yang ada upaini company. Wat kita waduk la yo bentalang. Hati ilang salang, hati kinyo ye kam ye jam, ni bentai penroy, yaman yung mansen ayaw ki. Dan menurut bah keren persya ne ba ong gumno ti nila khot ru nakaliang jong pi bunsin ti nrei pi ong balaya biang ti namar kata ngin panwai no ya kani program publish ko. Shwa kani baro kikin hun seng balang ki batmu banlet sya ka jingalang kim yo ban pensngau ya kasur ka jongki namar ka jingsha khang lenti ha ki volunteer jong ka ilaka hatong seng da ka bapenyeng da ka truk dampa hapring surang nalor kata kinong shnong ka dai stong ki ba persha ya ka ni ka Shri Cement Limited kim shimla yo lat ban shimbenta ha ka public hearing ha ka ba kaladan ka jingania ka bajur ha padeng ki para longkmi ki ba kershan bat ki ba persha ya ka jingwan ka karkhana kitrai shnong ki ba persha ki la perta bat penram yang penyat ilaka na du udloy wahe shnong sorkar bat ka JHEDC I duduk ni step bo mi di yung sem yang I am yo percaya te Shri Limited Cement Nes ngi wada penmani ya te public hearing te I percaya kuai upoi heni tho aram poi kuai ya te jing huri hura ji kedrum kendram hindri ngi wani da ka musim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing nyamai ka jing nya hapding ki kun jong ka ilaka nong kli hindri da ka jing bom yes ngutu jing mut ka pelong ngi kumni ka wan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya sho ya dat hapding ki kun jong ka ilaka nong kli kini barok ki long de namar bang ngim sngotu ke ka ba kiki nong ilam jong ka snong ki dong ilam jong ka ilaka khamtam ha kani ko por ngakren mar jong na ka benta jong I doloi badan buram jongi kini barok di namar ka jing rahaspa ki kloi ban lebe nyingi ki kun jong ke ilaka hi baro hi ke ilaka nong kli ngi don hang ni daki pra kandai snong hindai belai ki lebe nyingi tam ka snong dai stong kini ko winga kwa bandong ipi lada pipi le yak e ko babahangi ngim persya hindai pipi le ben si sayang ngi kum ki kun jong ke ilaka nong kli pir ki ben nyingi pi ben nyingi pi le ben nyingi pi ikon sweat nyingi tang ka balak tang ka snong dai stong hindai kan mau ba kini mentak ngi iya ka jingar ki ben jong pi ka jing ki ko khai ka jong pi yangi ki kun jong ka dai stong hindai kan mau ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pilayo ka ba la pila long kum kita ki lang kenia ki ba la sapen bam tengka namar ka spa pi pim pi kroi te bang nyamai ban nya baro ngi long sipara hindai tang na ka benta jong ubar jela ngi long kum ngi surut ngi ya mai hindai perkhat bhai ya kala sai kala sisngi go jong upoi e uwan hang ni uwan tu lut ya share ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ni baro ko we amdai tang ni ka snong dai song ni ba ka lut ya baro kamta ko be sibon I ami snong de stong wa persa yo te Shri Cement Limited I de poi dang san me je poi ne step ani ta mon de poi te hi por wo ong yo ipsia so te atho wadai kram sirup ite poi na tai na ning na riat sirup UDC di arsa ipsiai ini wa pediang yo ne Cement Limited ki de saluti I sudang aryo ipsia aryo I ye klam hotel public hearing da amte isnya du jingkan meli ho jing im yong I amit snong de stong beki kwa isna yo te Cement Limited yong ki hatai hapo snong yong I
mà đi poi uteo konrat mà đi poi te he hai như bên neng yo ilapai to hi moi thoi wo hoi chna yo te simen wa hajan chnong wa hajan yo ate a sub center wa kongnos kong doktor ki chong hate di percha juri yo ne jingban yo ne Sri Limited Simen hatai ha khara siang lum perching wa em hapo chnong yo i penrem jur bahai udaloi udah dia wi khani nat yong u si dakhar wa wi poi snong di dakhar hani tho yong i na duk da loi unang pat yo ne ilka yong i udah dia i paraman da loyu thap buka pisau ho senduk ate wan hi kwau thap ka ha sentek da loi ilka nong kli tidam di arje mera man de khlat min ni perthe na du rang ba snong yong ilka le ki kwa ide yo ne snong yong i di sanyi yo te Sri Limited Simen di i am snong de stong i percha jori kham tam yu he snong yong i wa santu yo ne an usi klem de tiba snong klem de tiba elaka klem de tiba snong de stong klem de tiba darbar wat i de khot yong i si yong snong ki artip i wa santu kani tad am te i percha jori di karpari i bor bahalor nadu sarkar jela hadu district council to ibicar hok oni bentai yong i snong i badang manong kendong i snong i badang im hirap iki i snong i badang psai le di bakit sutami tat amte i karpat i pi ibicar hok pi i wa to i khang pikana Sri Limited i poyo hani hapo snong yong i ini ten amasi khat bi buje daduk da por khande buje da poi hani ha aluti village te public hearing hakara siang lum percin i aminong song snong yang ada stong ini woro i village te amba nio 4% de yemi pajba inte serang mudile setai sakara siang lum percin di bentawi pensnyo yite inong rim yang i am inong song snong yang ada stong ya i pensnyo hate ha public hearing ma peman ni di bentawi chna ya te Sri Simen Limited mandapoi hani aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ini ibor yang sarkar rangkat wite i volunteer yang ane Sri Simen Limited ar ilat i psia support sete wile pensnyo ya te hok ya te nongrim yang i dibenta te public hearing tengah hanepor snyos dap dajing snyos si obokro jing snyos si obokro hodo atete wa i aminong song snong yang destong dani amjo le i wakerchani i yang elaka woro ar ilat i wipsia setai sapo ye pensnyo ya te anong rim wa i kami pensnyo hakmat yang ite i he sarkar yang ne sarkar Meghalaya yang i jadi te daw kepada amibor yang an wichimkhia yani ahok yani rti yang i lene ya te freedom of speech wa ang i hok wa i hok yang i at ameriti sensar yang ri India i hok i kelam lait lot hane ri India yang i amo wato ipat ya te hok man brulong bru yang i hapo yang ne ri yang ne jela yang i to ichimkhia ini ijing pensnyo yang i sibor yang an jadi ni kiten wa khjak kublai sibon Apa
Excuse me, sir. I think, look, this is not the way, sir. She will talk later. Kamu ginong kerjaan nak liang yang PP1 bigat ini 1P duk liang perca. Kesau si orang aktif MI kiwa P1P nak liang kiu kerjaan. MI kiu tok kiwa MI tok kiwa perca. Kangwa elak si tik perca yo ki mutamno. Ipo ilkala si susi dulu di Isa to bi po ile kamo ma. Ile po yung agenti mo. Mo long ma. Mustam mo em kambi daw em kambi ita. Shawat ichi. Ika sani pichis pa na si pa. Yung iwan ini kamu ko yauri mo ikwa yung pa. Ile em ko yauri. Ile ko yauri. Kamu ginong kerjan kamu. Ngap. Eswa. Kamu ibu wina. Amma nakliang yung PP1 bigat ini 1P duk giliang perca. Kesau si orang aktif MI kiwa P1P nakliang kiu kerja.
lada imut mani warem mujok boy pumpun dia masuk lai lai boy cir boy mana tu jelasnya